kum kadak ban ai jingkit bok kit ruang yau ba wailat miki shilau MLA ke National People's Party na Jowai constituency hadian ke jingsha je jong u kum menteri hak sarkar MDA 2 na kalyang ke NPP Jowai block hak arpusan tarik unai lur arja arpusan kala penong ya ke program penkup buram ha indoor hall chotwaku Jowai. Hagan ni gajing alang ki nong kersan jong u na ki unit bat ki senong baper bat kumjo ru na ki tenat trekam baper ke NPP kila wan ban ai kublai bat penkop buram yu u haringkat ki kentien kerhu kerdo bat ban kit pocket ruang ru ba unang la ban trekam ba su haki constituency bat hak jella hi borok away. Haba ajing kran hagani gajing alang uba wailat miki shilla uloong ba gajing kia jong ki rendia bala penkop haki terpeng jong u ke pen I ya gajing shania ha u ba un sakri ya ke jella borok away hak ba ula pai din bat pen sngoru ya gajing ya lenti jong u na ka bas dang kum u sakri jong ki pat ba ka constituency hadu ba un doyo ban bat ya ke syuki menteri hak sarkar jella. Ini to ke lengkor peyukit u na ko ngau percano ukit ubah ya ke konstituensi pat kham tam de yo ni lat ku chukri ya ke state ni khalia ro ku ble pi ko de am lang nadu ku de am nadu snem arga khat krabat nadu snem arga lar holi ngam kia beling yong pi boy kat ni terman minister te wahe te boy ong de jan kat o de men ne Henry nga panay ngam ong belinyo snem arga khat nyaw ngato konswet wan cepat mano konswet wan penap snyaw ye yong iya nga de galat ko chukriyo ne bentayo ni konsensi ngam kan yela de nga snyaw ne gesni mong neges ni ro ni ski bledek ngasnyau yela de kan ngasnyau nyam kamli kat kani ko burom ba khat belai namadan penman nom nikmat ne si sachi penman ma kani ko taw man chimki pa minister ngasnyau burom ba ya ngasnyau yela de ngasnyau mendi iwa ngam yo Henry jingkrang ke jang lut yo ngato ngaji chatri yu leo ne benta khamtam ne benta bodok ki konsep ki konrangi kate to ko thong yo ngato khmat ne benta ko mon thu ka la ko tu kon rong ya ka yo ko khamtam ni ki long yu tasnya ko meno me no mi nga ka ki islam dalai ki yo wadang mano kena cibun ki jimbakala yo nga Cibon ni walai let kita miduna yonga Cibon ni umbiang ni umdak yonga handai hangkat tele membi do siap komen la bon sin jo sneng jo penyo jo mai tengah ya ni baro ko burung ni kesini ham cip to burung yonga to burung yong ki baro to pi bo penman na ka man ni kesini tenai te ka hoi yong bakat ngam linyo ye ngam dia boleh hidup sini kejadian Kekulai cibun, secisin ni pendak dia mensin yonga, kat tudang perkat ni kat padang dia ni dang rap sama kat tu cuan mu yo ceram mo dipentai ini di free kat tu, kat dang bon mo kat ini di es nya bahagi yogi, Henry ngap par yogi yang kekulai cibun ni di yogi, Henry ke burung pro yogi ngato di duai, kateto di terang di anggur ke yonga nabi. Upen mo bingai jing duai ke pi kam tam uchi magatu dia ke bentar ro mano kam no ngelam tok di dekat dengan duai konfusi katu uchi mo e bentar kam no ngelam yang pasti ro terpa dia pi mo bingai jing duai ke pi mo nang rai ke rak kam de jing yang kam de teman ngado ni sini yo nang e cucu yang ngado met ke pat ko chat ko nang jing start jing cempak nang dia yang lam ni mesti bat kam tam e ku ble yo chief minister wa ambulo Kam tam yo kongsnya barang har laman kau pa no ya ti ho konferensi wode egi ni jinchania hanga wo chupi yo dang mano dang chupi dang kesin ko nang kong chupi kau minister Henry egi yang di department bu he di department di wan rai di jengla ko sti ka kamong ni yo ti yo ko mo binga jinwai dang blai berat
yêu yang ai ke jing start jing chen thang yo ya la yo ko te kena kunti wanra ya te ka phang me hapo constituency hapo district hapo state ngap yang senyawa ko di por ki jing jing mut yo pi ne ba ngam man wo biang yo Henry Bol sing ngapai par cuki umpan pi binong sneng binong kunyo binong penkedau iwan ye lagi kita bat ne gasni ho ya ne kameni yo ya oro kamong bide kat nang he ko kat nang he jinyo ti bon na pergi ko chong ne tra ku man minister MLA na da ku da ni kat wa pa ni yo Henry sia tho pi kete lan to ta masuk o de he na ta de he ka pa ko da kamong bide de he umu mencuara buku pian nak atur buku he dan rapai pang kita kere. Henry yang kat kete sia tho pi iwan ikam pang jo mi em jinyo nong em jindo nong. Jindo nong ko kan kat tu de kat tu mencuale dan mak meni dan radio ha bi cem nganga tu do minister pasan darat tengah susu. De em na pergi yang pi umrah ku Shillong la kat tu dah ke Yusem dah ke ya kerja dia ni radio wilayah Shillong tete. Ni ba doi nga radio de meriu chong sesuai kat siang tu di department de ko dia ke help to ko bin department ko dia tam ko ke state yang ni the boy bon daw em kami na em ko Shillong the pamat chua na bi boy he woni bertai unjuk jam Henry nga pai mana cuki kam tam ya pi ko em ko ni ko di yo pi to man ni wa kawan ko kon dekam ya tengah yu ki wo em lang ki wo ngai ye kre lang ki wo nga ki won jo luti won jo won jam boy sangai yu ki pi man ki nong yang ki wo kon boy ni sa boy yo di ko ye ni Australia de kat ye bala naik ki por kam tam nei benta yang ki konferensi yo ngale Henry daw en di por ki wa daw ni jo ni jam te kerpa kan ki ta pi man ki ki ko wo ya ko ni kita won jo luti wo boy sa dengan naik sikit kat ni kre lang yo ki man ke ni wo ye le pha ku kre pha nei benta konferensi ba ni benta state Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya